Ndabasuje mwese abakurikiye Umuhoro Sports. Uyu munsi tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu, ukwezi tugiye kugusoza. Nkendaga kugira ngo turebera hamwe uyu munsi ku bijyanye n'imikino. Yitwa Mikel Arteta. Uyu munsi nibwo yujuje imyaka 43 n'isabukuru ye. Mbona bakomeje kubigarukaho bamugereranya na Thomas Tuchel, umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Ariko ibyo ntabwo ari byo tuje kureba, ahubwo tuje kureba ese Champions League bimeze bite, Arsenal yiteguye gute, Real Madrid. Byose tuje kubirebaho mu buryo bugufi, ntabwo ari burebure. Nyine tugiye kubiganiraho mu buryo turi bushobore kubagezaho. Wenda turebeye ku ikipe ya Arsenal, ifite ibibazo by'imvune, ariko amakuru arimo kuvugwa biravuga ko Bukayo Saka yagarutse. Tugiye kubirebera hamwe rero mu kanya gatoya. Ikipe yitwa Victor Gyökeres. Victor Gyökeres muramuzi cyane, ni umwataka w'ikipe ya Sporting Lisbon. Yambaye nimero 9 mu mugongo, ni umunyasuwede. Nk'uko ikinyamakuru kimwe mu gihugu cya Espagne kiri kubitanga, kiravuga yuko Victor Gyökeres yamaze gutera umugongo ikipe ya Manchester United, kubera yuko mu gihe cyose itaboneka mu makipe ane ya mbere yo kuzakina imikino yo ku mugabane w'Uburayi. Biravuga yuko Victor Gyökeres ari tayari kugana n'ikipe ya Arsenal cyangwa se n'indi kipe yose indi kipe yose izakina imikino ya Champions League. Ko by'umwihariko ikipe ya Arsenal bivugwa yuko aba agent be cyangwa se abashinzwe kumushakira isoko, biravugwa yuko barimo kuganira n'uwitwa Mikel Arteta ndetse n'abari hafi Sporting Director mushyashya, ngo barebe yuko yazaza mu kwezi kwa gatandatu. Ibi byose biri aho ngaho. Hari n'andi makuru avuga yuko ikipe ya Man ishaka kugurisha Joshua Zirkzee, ishaka kugurisha Marcus Rashford, yitwa Anthony, Eriksen, Casemiro, Onana n'abandi. Bose ngo bari aho ngaho bashaka kugenda, ikazagenda yinjizamo abandi bakinnyi. Ikipe ya Chelsea nayo yitwa Cole Palmer nawe biravuga yuko ari hanze ibyumweru 3 bijyanye n'ikibazo cy'imvune yari amaranye iminsi. Ndetse n'uwitwa Nicolas Jackson nawe arimo kubura ibyumweru 2 kugira ngo agaruke mu myitozo. Bivuga yuko Chelsea izagarura Kepa Arrizabalaga, kuko murabivuga ko Kepa bamutije mu ikipe ya FC Bournemouth ikomeje kwitwara neza. Rero bivuga yuko Robert Sanchez atari umuzamu ikipe ya Chelsea izagenderaho zitaha. Bivuga yuko rero Kepa Arrizabalaga azagaruka mu ikipe ya Chelsea. Ikipe ya Liverpool bivuga yuko Trent Alexander-Arnold yamaze kwerekeza mu ikipe ya Real Madrid mu buryo bw'amagambo, cyangwa se bumvikanye mu buryo bw'amagambo. Ntabwo birarangira kuko transfer zizafungwa mu kwezi kwa gatandatu, ariko bumvikanye byarangiye, azayerekeza mu kwezi kwa gatandatu. Yitwa Mohamed Salah, yitwa Virgil van Dijk, bose ntabwo barongera amasezerano, biracara aho ngaho. Ibiri muri Liverpool ni ibyo ngibyo mu buryo bugufi. Nyine ni ugukwakwanya agace gake tugenda kugira ngo turebe ko ku munsi w'ejo tuzabirambura. Ikipe ya Bayern Munich kwa Vincent Kompany, ibintu ntabwo byoroshye. Yitwa Alphonso Davies, yamaze kugira ikibazo cy'imvune. Bose n'undi mutipe ndaje mwibuke neza, bose bagize ikibazo cy'imvune. Bivugwa yuko imikino ya Champions League izakurikiraho bashobora kutazayigaragaramo, ariko byose ni ukubitegereza. Ikipe ya Real Madrid nayo
urebye ni ibisanzwe, ahubwo wenda ikintu twarebera hamwe ni uko izakira ikipe ya Arsenal izakira Real Madrid. Bivugwa yuko abakinnyi Arsenal ifite yitwa Ricardo Calafiori, byavugwaga yuko ariwe uzakina kuri mwanya wa nimero 3, ariko Lewis Skelly arahari. Ariko kubera ko Lewis Skelly ahari, amakuru arimo kugenda avuga yuko Julian Timber azakina nimero 3, kuko Lewis Skelly aracyari umwana, ntabwo bamwizera kumushyiraho hariya. Ariko nanone ku rundi ruhande bakavuga ngo se ngo twamwizera noneho ngo Julian Timber agakina kuri nimero 2, cyangwa se Julian Timber agakina kuri nimero 3, Ben White muri nimero 2, Gabriel Magalhaes na William Saliba mutima defense, Thomas Partey, Declan Rice, Martin Odegaard hagati mu kibuga, Bukayo Saka ngo azaba yagarutse, akazanya uruhande rumwe, urundi ruhande rukanyuraho Leandro Trossard, bakazatacisha Mikel Merino, bakareba ko bazitwara neza imbere y'ikipe ya Real Madrid ku kibuga Emirates. Ariko nanone abandi bakavuga ngo ni mwizamu David Raya, kuri 2 Julian Timber, kuri 3 Lewis Skelly, mutima wa defense nimero 6, nimero 5 na nimero 4 William Saliba na Gabriel Magalhaes, hagati mu kibuga Thomas Partey, Declan Rice, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli ndetse n'umukinnyi witwa Mikel Merino. Nuko ni gutyo bimeze, ariko nyine byose n'ibigenda bivugwa. Ariko nanone kadutegereze turebe niba Bukayo Saka agaruka kuri ritme yari amaze iminsi ariho. So mu buryo bugufi wenda tuharebera hamwe ni ibyo ngibyo tuba turebeye hamwe, ibindi tuza kubirambura ku munsi w'ejo. Mugubwe neza, ndabakunda cyane. Utarakora subscribe akora subscribe, noneho tugakomeza n'isi y'imikino nyine ku Muhuro Sports. No kuri TikTok turahari, kuri YouTube turahari, nta kibazo. Kora subscribe, utubwire igitekerezo cyawe uko ubyumva, ese inyunganizi yawe ni iyihe? Sawa, urakoze cyane kuba warutije amatwi ukatwumva. Ibyiza biri ku munsi w'ejo. Ubu twari tuye mu ncamake, tugiye kurebera hamwe ibivuga, noneho ejo tuzaza n'amakuru arambuye ameze neza. Kubwa neza, kora subscribe, uduhe comment yawe uko ubyumva. Urakoze cyane, Imana ikurinde wowe wadukurikiye, kandi natwe turabakunda.